Fáilteach go Ionad bear fós Cumnachas Gael an Lú an seo droch ihe agus a cníolcha Harvard Dakar an seo Leathcheannais turtáid chundé an Lú I glufa Leathcheannais frífiche chuga Laighean agus American chip se tíle báistín seo cégal slúba zasparí teachta se an Dakar na himnoí agus chugan an seo chundé Lú in bada turtáid Leathcheannais donoi tosamid le chundé an Lú furin a ví sa glufa Cheannais an bblion Tráchtaire agus a furin cheanasár Leathcheannais sa glufa Leathcheannais an bblion Tráchtaire ceann na réalta bheach an nora na fearta angaí ibre Cluiche na taig McDonald vi sé ausar fad sin anzi sin an bblion Tráchtaire. Lorna Park the captain chundé an Lúisna Sean Callahan Farrell vi win seo an bblion Tráchtaire tíbleis tá Tony McDonald verteach up an Lorna godí seo sa bheachtas má I bhí chundé an Lú. Fair for cool a gunne Lungford sa glufa Leathcheannais a Cárthach go seaachna na Shane Lennon the session an stad fair ní machta. Farrell for cool a gun Lungford Adam Gillespie anzi vi trídeg tíb James Maguire agus Pierce Grimes Murphy Bert I bhí Gimmert a glufa Cheannais chuga Laighean na bliana Tráchtaire mar sin fud an láide ag an Lú agus Gimmert Tamáin seo agus tuair sé dóid Leathcheannais fud an Leathcheannais na cuairtaí agus basically an réaltas múta ag an idirn seo na Charlie McMorrow fear chúla éisian an gandí ibre sé agus tíb mó tá fear idir na héidir na cúig Ryan Mitchell agus Jamie Smith a tíbheile as na sásealaí I leabhcan. Lorna Parke bhain béidir Calvins an táhachtach na léontí seo Stephen Hickey an gandí ibre 8 agus Sinan Ryan an gandí ibre 9. Sa tosaí sean ná spéidir tá láidir sa smú itá ag Leathcheannais. Paddy Kelly tá sesin a dahad slatfu se cúla gunne Chilwantan an teachta Tráchtaire. Luco Boyle as Clúntarf éisian ag ibre 2 agus ní lántas atá ag Leathcheannais sin beidir an timar sáirteach na fear cilma chud na Crocaí Joe Quigley in gandí ibre 2 mar sin sin fud an Leathcheannais agus sé James Foley réitear an Treanála agus be sé takeir agus an Dakar go na réitear agus na himnoí óga seo mar ní héag bhúil se báisteach ach tá se Harvard ghuiifir seo agus sib brenn amach a picture sin tá rí bhil díreach trasta an tíb seo agus íon tíbheile an farc agus bhfuil ní an asca an seo ní fasca gálaid ag na himnoí ná go lochtaíocht an le féchna fasca Somála agus sé má Somála tá se brenn ar glufa seo an an clufa Leathcheannais seile idir chundé na mí agus Kildare ar bon chamá Well, die ticht le zere mi Ibran. Ní bheith súil le cinealach mar sin ach seo mar atá siad agus an lúma dyma. Bhí sé críoch an nora a gunne na mí sa glufa Cheannais seach for sin Cheannais sá ar Leathcheannais an nora híana 30 in híana ní an glufa sin ar farc Farnell. Agus bhfuil mar dyma Taig McDonald ar aus a fad ní sin a holchan cínach be Dakar na himnoí holchan cín Treanála seo agus na cinealcha chud Dakar is atá agus réitear ceapan héin go te cén gur beidir tú sa chuir se glufa seo mar tá sé Harvard ghuiifir an fór ceacha leor agus an bháisteach a hosan seo a gundé Lú hartar leirte cuaig ina bhí brenn na Rossaí teach na sío chuna se bháisteach tosuach tá sé trom agus harta má bhí ceacbach harta nu cháú med go gafar steach an fel bhean go méid an deafar ar na himraí fós agus an Lú fiháinisteachta fergal riil agus Leathcheannais Kieran Farley tá an banisteachta acab siúd agus éisteid le orna bhíanais agus an sin caafar steach an fel idir Leathcheannais agus chundé an Lú. An na bhíon mar sin casa agus bud benach réinis cínta cé ag táí a bhil trasna Haréon deile agus an dáilenis
Breathnach fá fi réid. Ní bheith an bun an seo an ói agus an sean clog go bhééis an. Agus chlór scór híh le 10 chuine agus muidir brenn amach. Bei se Harvard Dakar. Shane Foley as Cárthach tá ganas Cluiche seo. Agus mé toki testal an Treanála seo agus well. An loch an chuifer. Chadáirin, well, it's coming up mighty low búáil sin agus tábhachtí Robson. Agus má dear mar chaisiad le chéile an bhíon scate. As sem Cluiche beidir agus rid go him ra bhíar benna cuirta díaltais ach an Lou a bhíar aus an bhíon scate sa Cluiche Cárthach sin. Agus bhí Cluiche dramaturg éidir na Cluiche in na fórne se rád na minir an tetan scate má bhín se leacha má le Cluiche má. Ach má dear mar na cineal úfá ar fád seo a lár mí Breathnach. Neanna was arn, Bran was holtas, bheith muid agus Máirt bhfuil tam ceann muir isce tá í asna ar a barc. Sa díreach cail se hall. Agus man hín defaáil idir mór an defaáil cail asna an fós fáis. Agus le bhfuil go muir isce sin tá se a gháil a gcuine na gaoiche mar tá ríisina gháil díreach tasna mar sin. An clog tosaí. Agus fecinn sib cecha floch atá na cineal chun seo. Bheith sé Dakar scórnaí am siú nach seo fear beidir a bheith an dal go chun éon lú beidir réalta bheach an Leinster caite. Táigh mar Treanála. Táigh dín Treanála Cálachan, fearnaíomh muide agus lú go bheith tóiste. Gan beidir botan Ionad sa Cluiche seo. Sean Lánta sa James Maguire fear a bhí ar a banna an Leinster caite. Agus Cialan Martin fearnaíomh muide áirdí fáil sead an euro Club Kenna Táigh McDonald. Cáinte bud isteach a gáineal. Ach sí fáte eisiau Breathnach agus costas bháid an glas Breathnach an tamsin. Agus í fáte an seo Gemma Brady fearnaíomh bríd. Nó Cliath cúide go fáin sin cáte fearchúla. Charlie McMorrow near taige. Ar asfáil le Brady. Ar asfáil le McMorrow seo cór mit asig Cliath. Charlie Rochan Keane scór fáte ní blocálínta tin tam se Micheál Reid. Agus anchos a feice beidir an chuachta Táigh McMorrow. Sheet trees an láir sin. Agus an chríocht chun éon lú le chéidir nuair déag a gcuine Longford sa Cluiche Dearnach sí fáte go. Agus iad an chun Keane an seo. Dakar riochtteoine sí fáte an tam seo ag Tinley. Nach capi tosíochtá se tosú. Agus Tinley hain siar agus chun éon lúnar sásta seirbh a chuineáil. Agus Rochan Keane, sure that Lennon Rochan Keane tam seo. Lennon gimmer tuair dahat slát sé fearnaíomh machta. Cáin sin tití agus í fáte eisiau blá Cliath fáte eisiau Paddy Kelly. Agus beidir ná spil an áit is fearr goim fórne ar a bhionsaí seo Hickey. Hickey chun pass leas stoppi agus tuí sos an tam seo ag Paul Reynolds' hand. Agus just a lár ag McMorrow. Ar asfáile Paul Reynolds' hand. Agus botún láh seo an tam sin ag Clyde Burke ach ige í ficha suas agus bhfuil benna botún sin an nocht. Níor Cluiche le tí seachtaí ag chun éon lú mar sin. Bhí Cluiche ag blá Cliath goinne Chilwantan an tetan scate. Cáin sin búlta sus an éir. Bhí check mar sí fear an lú. Agus í smachtaí go deas an tam sin Micheál Reid. An Nicolaach go dtí seo. Gan éon iirecht ar scór. Agus gan éon scór mar sin go dtí seo. Conor McCreasta a Shevlin Euro. Agus tíobh se an fort a Táigh McDonald leis a fátaigh Táigh. Simún cinsart cómar tar éis na fórne mar sé Dakar seirbh a chuineáil sna cinealacha seo. Conor McCreasta ríist sé an hainseach fáda lá na parca blá Cliath ar Bruce Susan seo sin ar Sean Callaghan. Captain na fórne benach a láidir agus le cóchta se. Callaghan bal sasna ferhór an sin Stephen Hickey agus Callaghan bhirrta go bulfa chéile. Hickey following Ceannas áid. Agus ar asfáil a Cialan Martin.
Máirt ceannaisteach Jolín Lán tá beidir mis sí seo agus tá sí biste sí pici sos an tam sin ag Piers Grimes Murphy. Murphy gur casatíhiste, Murphy's fós a gimot, leis ar cuinear chúl, Murphy, sábhá de a gúil bode. Agus gabáin sin ag Aaron Lee, béid nach raméid sin tangwa lei, nach raméid sin cuacht lei, agus teanna. Ach sa canéalacha seo, cúl bode bhá clia Aaron Lee a cíntú, nar dhéiltrid cúl. Tíbhil an fáirtis pebasí sin. Titmach ag Luke O'Boyle, smacht ag Luke. Agus Luke Gerald tíbhiste a fear tíbhiste ró, bí ceap a scór teag blá clia. Agus tá an chéad scór ag Luke O'Boyle. Agus fearchlún tarif. Fear bhí ar a banal seo an bhíon tricáte eisian. An fáin an chéad scór agus mar chonig sibin sin úintí seileh chuiristeach sa cudéalacha seo. Agus siad a cúl bod an lú. Tiernan Markey. Ceann sin buint ísio agin, ní dom bin a bhí geiste gachta sí biste go lads blá clia. Agus Paddy Kelly tá gimar sé a dáslát go blá clian seo. Spásan seag Senan 9. Senan tar pastí bhí stit a contarteach déach scór van seo, she's a goal. Oh, I mean, it híomh of a clay. Paddy Kelly a tur faoi. Agus kick Cárthach cuaig. Mar sin chuir Tiernan Markey beidir a méid leis. Agus Aaron Lee hócas a ceapim mas kick Cárthach cuaige, na beidir walk a shot. Mar sin cúlí bháinnig blá clia gan ein scór ag an lú. Ach ich seans an dóthaí a chúl. Agus sé a Joe Quigley, nar luam muid fós. Seans aige, kick Cárthach cuaig go hógal. Ar bhealach búintí bhín sin séascail bhín se báiste mar seo bhil faoin in fel. Ach, caníalcha mar seo tá síoil teasna. Fecinn sib an gandín sin. Ceann se builte Quigley a builte go hálan ar fád ag Joe Quigley ar an sasnan. Feiceil mo chud na Crocaí, scór even, há scór blá clia, gan éon scór ar an balla fós. Agus Tiernan Markey mar sin. Tu go se mach fada. Bear an rí sin ara. Cé bhar san an park, bhfuil kick síar cínta sin ag Stephen Hickey a tócaí, go sciúpi aige. An solo agus imimecht. Agus sin fáte ag Clyde Burke. Burke ar asfad le Ryan Lorna Park blá clianis. Éis tú smá bheith agus glufa sin. Se don ébrú ar scór eile, bit mar se cuinear ar chúl eile. Ceann sin fáte, ar an sasan ag Luke O'Boyle ríist. Péad fáte ag trí cín ag blá clia. Agus tú smá ag blá clian seo. Agus cuine brise ó bhí clufa ag chun den lú bin na chuidir sin nó. Tá se súntas go dtí seo. An luas tá fí blá clia agus beidir an lú tóga go dáma. Ceann sin agus a biste agus a fáte tá na biseachí ó ruta ag blá clia. O'Boyle a sin léite go máin tam sin. Ag sé linta gimar sé dad slátach. Cousins wádin aige, stachas ró Conor McCreasta. McCreasta sí ficus os go deas. A casa sír. Agus machfad leis an lán tosach James Uwagair. Cha compórteach a lán na park is tá sé mar lán tosach béidir sa dáir ag bheith muidir sté mar lán tosacha. Gan éon iireachtaigh chun éon lú seachas béidir an leathant ar chúla bheacú. Agus í an seo ag Murphy Gimot leis, Geir Casad Zasso cúpla cos game tóci aige. Is mar seanta go tur faoin seo níl, tuis gus amach ríist. Ag Maguire, ach spás an tíobh leis Ibrí go deas ag an lú, Micheál Reid. Cuirtú cúna, agus tá an fel sin na preba ó nimnirí ar fád agus tála se sin. A gán trónúna, a gán na híche. Sin ceann deasteach a dónaí lán tosachach, cos an tváig blá clia. Agus an chosad tamsig Jamie Smith. Smith in Yermo Catana a gusan sinnig, tóki skippi seo a beginti. Ach, ní ra se roll non of the bit. Agus Dorian. Ceir spás rothú, fátin seoig Grimes Murphy. Myers Murphy, vi sé geir bhar ró Cluiche an tamsin agus í léitigh Jamie Smith. Fear leocán. Agus go dtí seo,
Loughlea Cousins come off. Basil Brew and try Cundé Lou. Agus Charlie McMorrow on loads it on Isacula Ganesha. As she took you egg. Loughlea as he late egg McKeown. That's Boston Thief Shung and Fork again Lou. Ach new such in day. Agus McKinty is Sutherlesh. Agus fairly would the Haitian Felshaw. Tug McDonald. Tal Lewis fiat check your cost of the jazz and Tamar Fad. Conscious Ishel Rater Smachty well fiere. Well your question the Rater Angus Cousin me Erolte. Angus Nurshan. Tony McDonald vi hiskier and Fel Chunal. Angus kicks here a vase on and Sugar Cundé Lou. Angus Deshko Header. I got him Gillespie. You can't try Iska on Thief Sugar Fork. All glory in the Chunne. Ach, be check mach an in Cancha Chorherschen Sastan. Cancha Pulzige, Angus Hartsas, like it score 40 Egalu. Angus score a V Tastro, Angus Martino that town Rio Gordon shot. Angus cool boy it, Loughlea. Nach rain kick him off also to Gaga. Ach, V Sovel Mal in the Aaron Lee. Agus an fel imi Guntiach, my happy main Rater Tishkenach gun Rater Nona. Hampshire Marshine imi Fowler Verto Sulesh, Termi Ibron, Anna Dacket is fought in Tom shot Loughlea, Agus Clyde Burke, Con, Laura Bonus Stachel quickly. Casas Stach, Cousins Wad into Egglaz and Lou, Cousins into Egon Lou, Agus Otter Tinley and Thompson. Senta Gamai get. Agus an Lunish. Toast the Bellach. Calamation chance in Craobh Jacob. Potun Umlan diffru like Loughlea. Wani smooth Lua Shaku. Conscious fought it. Egalon Huli. Martin. Falls into Taw Keente. Angus kicks here song. Go Hyundai and Lou. Daradoria and Zilligaman Thompson. Is right to you can't live her Loughlea with your tick big. Agus Tony McDonald Hocus on Kian shot. Well, shot to you quickly hits at the turn. Ach, nie goed. Score 4 taken. As Cossadoc
hanga an nóil sin a bhise na do Ionad gada hílach take an burk mágur sem mícheart an sin fer an ípáach dúnach bat na fóne chur a chó scór agus feiceann an bindal an hímpel glún tíom le deise McDonald fer dún dalgan agus Tony fáil fiú réidir sin ceann se thugáil ceann se builte an ord atá sé sásta go bála se ceann sin mar sin sí cín an tíomh seo agus go chéidir le písa chun né luúis ceannas ágail go fich tugail ceannas na gicin amachcha agus ar lí a tógáil a chu dáma I ceann se builte amachchail an na parc grúta san éir an tam sin ag Seán Callahan agus smachtaí sa spás an seo go lú agus í fáte Cormac McKeown ceann se cás ag Tadhg McDonald tá sí sin glót ar fád ag Tadhg McDonald fearnaíomh muide agus an dá scór fáte an dá faointe príoilte go a second noch an neach sí ar an sastan ach McDonald ceann glót aige mar sin náid a cúgla náid a trí scór even ar fad ceann se agus a grúte se ná tá se grúta lá na parc a fiad ach se Emmett Brady a bhúsú an brise sin fáte teag Darren Murphy chuil siar bhfuil a Brady tálób náid a cúgla náid a trí mar sin agus chun dé lú chúlach an cín agus í fáte teag Senan Ryan Hickey agus leisfáile McMorrow ó thosa goach le bloch Laighean go meach se beidir eile leor níos minicí se dé agus McMorrow brancha láide leis mu se an bheith crín má sí builte an ár dat níl sí sin crín í híomh le deisio agus náid a cúgla náid a trí gur náid a ceile náid a sí tar chlóir scóir teach náid a cúg cíntas cháfuointe bhíonn sin ag Tadhg McDonald Merky mar sin amach go na parke beir an riara ach beir fearbhlá Cliath le Ganchin Stephen Hickey agus í fáte ag Joe Quigley nis agus fearras na croci to pass go fearras coola McMorrow il on the Hayden Ryan Mitchell agus í fáte an seo Emmett Brady fearnaí breeds bhfuil an ceann sin crín níl ceann sin imi mú ar híomh lá deis an tam sin agus tá ben na cholíocht a bloch Cliath imi ar híomh lá deise agus well as éonrad is níos measa tá na coniuach a fáil seo an Treanála donóid chun dé lú an lú go Cluiche Leathcheannais a sínstre go de seachtaine agus bloch Cliath hain ach se an Cluiche Leathcheannais a chuúlín scóbar tatan John ceann an bis a grúte bhí me go se grúteach a sin ús gála nach am training í fáte eisiú bloch Cliath ag Stephen Hickey droch fast ag Hickey lá bit na bacla lá báistí agus í fáte Glennon an seo Tenta go má ag Glennon éalú ceanna gur chuineáil ste tenta go deas aige i dro Shane Lennon an áil síos a bell tenta go má gur síos chéadúr agus is tá clán scór ceartaí an seo náid a cúgla náid a sítá ach siad chun Louth a ggéir cén Seán O'Callaghan Callahan tenta go má siad a Tony McDonald Tony Team mugan suach tá sé leachrinú tá Team seo Tadhg McDonald Tadhg a tar frídís bhfuil an dar na ceann fáte ag an éil agus bhfuil trí cín gíireachtaí ceann fáte ag a chá scór fáte ag mar sin béidir go bhfuil tactic a bheits an lú a gaibrú níos minicí ach an réitear a le can leis an cúlbáid agus an feile bar well féidir an réitear sin ceann a rialachaí agus well muir iscéir gur béidir feile bhaint go farcach in cad sin nach uaireantaí
Treanála mar seo. Péide cheart na rialacha lúb go bheith gannach. Simartá. James Foley a bhain na fadóge. Agus sé Aaron Lee vis a bhail an kick amach seo. Scór tas an seo Lochlia. Bhí tríchi acu an lua. Agus míála chun é lúna fixture tús an ceansinta. Agus í fátin seo Lochlia. Beidir sin an scór am siún seo. Paul Reynolds' hand. Dummy big Paul Reynolds' hand. Ní na passion crean. Agus in cean seo stach Joe Paddy Kelly. Kelly dúnta síos go an tam sinach. Ó tá Darglob. Agus in cean siad éil géile agus élín an lú amachas. Agus bhfuil kick sír agus ceartta go réite ceap an tam sin. Go fear an lú. Cormac ceann díadach isteach Joe fear Lochlia. Agus Lochlianis. Agus Clyde Burke. Burke síos an tíomhlína seo. Tá ceiceil sa gáineáil sin is na méid an brilas tán. Ach, sin mar atá, sí fáte Clyde Burke at íst. Agus Senan Ryan. Agus I chéidir beidir Lochlia níos tóis leis a bell. Se Luco Boyle. For sé chéad scór hub. Joe Quigley for an kick ceart cúigach. Se an ceanál Máirt tá sí sin gear. Agus I fáte gomáag sin a cúbáil an lú. Tíar Merky. Agus an lúna stugad cúpla seansa seo. Tachan mí cuineál Chellah, Keelan Martin. Tenta gomácu. Conor McGinty. Agus Graham Láide dúir seo ifa Cormac McKeown an kick sír. Agus tócha an lú ceapan a chuid darman úr seo. Há chúlaí mar sin idir na fórne. Agus na leachúlaí láis na Cormac McKeown tá tarn tunnel sin fear níomh Seosamh. Agus bhfuil Emery. Het in de níhel sa cnéalacha seo mar chola go ríide. Níú med foci. So réiteáil tasna cantle déine cinn ar tíomhlíne. Na banisteachta an lú ceapin atá. Agus mar fecinn sé méid canna dígata. Iste cuir tú fascach í mór an fascin seo an níon seasta an seo. Can éon fascach. Tá near Peile agus in ceann seo fáte go lú. Conor McChrista gimar go má. Tar leis seirbh go má. Ty McDonald agus well Víriil an trí thuas biste Lochlia. Ach. Agus well réitar inis. An fáil ceapin go se scéal na Cluiche gur sé biste agus bhí sé biste Lochlia. Mar sin scór bug go má go háirdí mar seo. Agus Tony McDonald. Le ceann ar a thug go lú. Agus leis sé ceann seo thuggeal. Ní check mar stróideach. Í mar seo. Tíad a rud be tarlú, an ceann sé bulteige agus ceann eile dúbal scór ní mar sin. Agus agus tú fear Lochlia sin sinna. Roy Mitchell, Dairbhe a fáil tas na chud láha. Léironn sé sin cecha dacha tá sin seo béanamh teach a feicealach ar a scáilán. Contra pulte ag Aaron Lee. Pabashi agus fátig fidhór an lú ríis agus Sean Callahan. Se dá Lennon. Agus ríis tá spás an tíomh seo ag McDonald má dhéifante. Gúnaí cuirtú taig, fátig taig. Dúir se fin ceann seo. Pass an Cheshire. Agus beidir gúneach an lúna Chellah bheith cúpla second ríist. Keelan Martin agus Christa an Acleis. Zachran Grambush nach chuisteacha tanta go man sin ag Darver Dorian. Bhfuil féilt an níon is tá seantaigh Lochlia ar a bhreon tín seo má éiríonn nó. Bhí tí na láha go leor gantachaí gorma.
And kick pass again with Brady. Ach, ní tí sin a gaibbrú ich mar seo. Agus well, bhí check mar block Cliath beidir a sin aibrú tríd na láva. Agus kick slasa atá. Trí faoin sid in the fórne. Ach, níor a cáilte ag an lú. Tíoch an íos sin. A sé chuúda me dé go for block Cliath ein score. Is fad an pís a sin éis an tús má bheacúb. Ach, tá rion na buntaist an seacúb. Agus déta should score amsúla quickly. Quickly fós a gimocht. Bhí check mar score quickly. Beat a Crane, tá a Crane. Agus well an bhearna sin go chuúda me dé ganis. Stoppi ag block Cliath. Agus Cháchúlín is in the fórne. Cúpáil an lú mar sin ghulfáda. Cholichan fáda ag an lú. Agus mas émar bit go túcúna go bhloc Cliath an riacht sí fáte inis seans ag má Críste a bhronsaí. Brenna Lewis tá lead lú. Déta scór an seo. Déta siad cúil aibrú. Tóg sé faointe scór ínta fórne ag lead an lú. Lán le Lewis. Agus in ceantin Críochtaí Pierce Grimes Murphy. Agus ríist Conor McChrista an Ecelach. Agus in cinna ceart tócín tamsnig Grimes Murphy. Déis a beidir cool a habsú. Ach, lads bhá Cliath fáilis líróid. Níor an. Sean Callahan. Agus Chantella in seo ag lead an lú ceantas fád a Lennon. Lennon fós a gimot darne seoir ní harnó. Agus stacha láva Sean Callahan haintí. Ach, lads bhá Cliath fáil go fed alá na parke. Agus stacha tro. Lads bhá Cliath caiisiid. A bheith ní sár alá na parke agus íse. Charlie McMorrow mar sin ferchúla. Nis tin siad síad na láva le Luke O'Boyle. O'Boyle gur Paddy Kelly amsú tíbiste. Sin réite rá Cluiche. Agus well locht takachta an lú an seo mí hasas gant nach cheapan go bag Cluiche bheán. Ní gá go mar sin éon turas agus well chance block Cliath. An bhean na leidig go háchúil in ríist. Agus cheapan go quickly hócas a seo. Cé go sé híomh nó bh deise leis a deasóg. Agus quickly ag bhfuil stúpa an ceann an gnácheann. Agus quickly snasta tá sé éis na seansnaí a bhí aige a thógeal. Ach tasting cúnahai. Agus a bhean leidig go háchúil níos dá de seach le ná de cuaig. Agus mu de tarnt le tríúmad fósta le Máirt. Níl sama mé an chlár tíbhil gur fág feic mar lein. Am cúta gortaíach bhfuil go dtí seán ní mór an imrí. An rial trúr hús brist ag na Louth a secondach na fel fós acu. Agus spás an seo Conor McChrista tá sé techt dáneach. Tá sé Craobh 5 na hób. Agus McGinty. Sleannaí McGinty. Agus a sé fí bhrún seán Cluiche céimí tócaí is seantig block Cliath. Agus a seant dáman take betruck Cliachtú le scór. Jamie McCarville, Amy Leahan, beidir seachas tíadach. A sí fáte quickly, well, hangwa fear an lú leis nach, beidir cuideach siad a sé. Se an Cliachtú le scór. Cáin bulte, ach, cé cearch cúga bheith san. Luke O'Boyle bhí tuair faoi. Agus well, Rach Cliath a bhronsaí a brenn dá searchach. Beit an cinenne dinta, cinenne mícheart ag an amceart. Ach, well, chunig bedó quickly go se ná na kickin se hógal. Is chuch se Colínháin in the fórne. Agus mu tarnt a leahama. Agus well, na go leor se be mu cuatú beidir chlár sim ag leahama. An chlár sa géile tá sí flochbáteach. Se that Joe quickly. Tá se ceann glóte níos túisce. Agus ní ach sí an áte bheith ar an spot a Darver an seo.
Agus in Conscian, Pulse Quigley East, Odd score Quigley. Chumas on the kick in the Cárthach Coig, mar ní raibh cín sin éasca agus well. And bhar na Laidí, go aon chuirí na bháin. Agus muid a tarnta deire chéad le. Agus an chuí a fád níos meas anseo. Agus an bháiste fád níos meas a chumá mar sin. Fel sin grúte agus kick sleas a bheits an. Gun Lou. Chitan an Cliath na score. Should have Shane Lennon. Tá Louth lasach ag Lennon. Lennon ag gísús a tal an tamseo. Fortig McDonald. Slaunin in fellow McDonald. Agus I fortig as acuach. Kick sleas a bheits an go bhló Cliath. Agus béis go thug Lennon an fel ag an námí ceart. Agus blá Cliath inis. Beidir mar sin an score one shoot. Oh, Con Don Shelly called Seku. He fought it shot. Ag Fairlaw Porkish na Callan. Machfadla McDonald John Con Ellen Doffintal Neil. Ata she shinna fast in there. But she counter toch. Angus Pabanchi. Ach he fought ag Fairlaw Cliath. Angus real na buntash in Tom Shinnig. It's good who kept me beyond. Angus block Cliath. After the shell of called Seku to Commentator and Balachafal Shear. Agus ní cymén chlór le Roland Gwil am cymén am Bishop on. Agus blá Cliath le Darver Murphy. Sudermach gan ein defrid. Fátig Stephen Hickey and Tom Shugus. Hickey héis all Ash McMurrow. Brady's McMurrow hoch an tosig a chéad éireachtach. Leathcheannais nachler ho score. Sal make it chéad le Béisimach mar tá kick siar anseo agus cínte. Tóg Joe Quigley ceann seo. Well, come on, cheapan. Shot kick siar tí bhí an súa, no, tá sé tíomh mó, tá sé tíomh an súa. Tá sé píos abá tíomh mó. Chance ag Quigley. Blá Cliath chu leis an cín. Bhí siad náid tí le gan éon scór an cín a tháinig chun déon lúr eis. Agus béisigh bud an kick tearnach cin chéad le. Peile fásta Quigley an tála ceann an lábha. Bút an ceann eile am siút a sí sin beir agus a sí sin imi. Yes agus a fóríl agus tá agus bedan na himnaí. Well, sin Louth chul stecha tro these semi festis mar tá siad floch báite. Tá muid betain at mo ban sulta as a glufa shot. Bígad Ashley fi an genuine mar sin gundor le. Fui láid tá Cliath nád a sé chun an Lou nád a seacht. Agus Luke Gerald tíbh stita fear tíbh stiro bí ceap mar score ag blá Cliath. Agus tá an chéad score ag Luke O'Boyle. Tá an ébrú score eile pés mar se cuiinú ar chúil eile. Ceann sin fáite, Aaron Sasson ag Luke O'Boyle ríist. Peile fáte ag trí cín ag blá Cliath. Quigley fós a gimocht. Bí ceap mar score Quigley, bí se Crane, tá se Crane. Agus well an bhearna sin go chúnú a déganis. Score ínta fórne ag lead an Lou. Lán le Lewis. Agus in ceann sin Cliathnaí ag Pierce Grimes Murphy.
Bantanev as a Cluiche Godí shot. Agus Beo Cliath too smallish. Pasta sa Laurenchin ag chun den Louth should anwar fad. Agus well should Canis fat PC. Beo Cliath in a horse score did it. It's a bunch of Cluiche Canis through the line. Kildara agus on V's Cluiche Leathcheannais shella. Agus Sheikh Numad is a mood gevek moods me am breshan well. Wa she Roma my tasula nach me am breshan. Fekke wel uit. Richard Fosse van achter. Niet kan Emery. Pukke. Agus a sunk. TV stin nach. And we're cool. Fansh we're cool kept in Thomas. Agus rent on the Ganza hit Tidham should have been on Lou Fluch Gamadis. Agus a Condelu Polish dag throw Clopach and job Loch Cliath Tivelig. Can't meet Sosaner, Loch Cliath, Pashidas, Spórt and Choku. He's a Jamie Smith captain to Miochan Keane. Curtu Fargus, Graham Ward and Chin, kicks here Keane to miss and shot. Neil and kicks here shot Aska Chulibet. Fekishab on Rig is Court de Bui. Tucky Scoopy Marvin Ruth Henry and Lodgen. Hottig Reynolds hand, Rater Roche Scoopy. This Court de Bui points it. Noti in de Romer dan klaar gevlucht kun je een ratio noto maar verder zijn naar zodat Joe Quigley die chance gezien dat ik Rivla Hammer als een kantje moet achter shot dakker het fekker Tasha Tide was die dus Quigley vanochtend vader ook zag zeer dat ik heb Quickly can't bulls after she gar. Fisher she even the car no get. Agus fair and Lou will she to the Euro to the Maga. Agus ta shant to me all read. The shall start nach gaan heen. Agus into the Maga and shell of a Hunyal. Agus Chinley a heen after shot. Plucky Sue's fought to dash Beo Cliath. Agus ta shant to Beo Cliath should send in Ryan. A Mach Haynes Ryan. Agus quickly Vater she's asked her for on TV summer. The failed in the re-show Ryan Mitchell, Sheldon Euro de Geggets, Luke O'Boyle, Agus Henry a fall knee slodge and shot. Charlie McMorrow. And the session given la coola as the Vatas club to make into Canil Hadaka action. Mean the sound of me the nulk. Agus tooth to blame me. Anna after fell called to Beo Cliath. Kicks here, Gutsa Gupta to Gaman Thompson. Agus cartoon shell of a Hunyalnish. Agus Gerald and Keane. See the law of a Sen and Ryan for Untitled. Can the down Jack McCaffrey. Mitchell Nish for Ionad Hayden. Dory Maria cover panel Minner. Omon August Peile reads Provianta. That's the deck of Dash Claudia. Cotton Chug Farfel Tarif, Conscian Casa, Exen and Ryan, Zeta she after she Casa, him love a Desha. Tasha Nises go on team shot, Hashtag Roda. Agus well he thought this good a nacht. Agus a vision Gordu Tamar Fad. Agus Buchste, our cameraman Kian Dosagin. He's to look at your photos on. Fell fought to Ashley, they Beo Cliath. Agus a chance to cover shot. Ag Reynolds hand to the lava. He fought to Tom Kelly. Kelly for Shakonamu. Block on in tucked into. Block on is based in chance to Chug Loonish. Full of Vinci. To the Lennon. Lennon Kosasha. That's not to be. Grimes Murphy, Sheshan Ring and Blockall. And Ganzi with a Kudig. Grimes Murphy. Can't dash that for the. Then Maguire clear a hole. The cool Kinnanoch. And Sassnon. And for James Brady, a lovely shin. When you act with cool force. Van soft to good Lou. He there to Darla. He score. Basic a cart got. James Maguire. Shouldn't hurt slash couple of made there like he would ishal. The Shaitan.
Cliath, Slánna sí sin, Slánna sí. Nach níach a ferbhlá Cluiche sí sa Peile. Sí fáte leis ag an Louth. Agus béis am hamach go seo. Chance go hu. Pierce Grimes Murphy. Con Das. I seo Craobh Jacob. Macrísta gurí smachtú. Hebach sé McDonald. Tony Titim agus Tony. A grúchtal kicks here. Agus Cahatú Hullahort. A grúchtal inne. Or tá se seo an jacket. Agus dín sam cechúilse sa glufa Leathcheannais seo bhfuil Cluiche jacket. Ní muid bhád as. Ciliegan as seo. Ach, Shastan Brad an oís beidir fasc go bheith an fiú ar barc. Seo da Fernand Gael, Fernand Dalgal, Tony McDonald. Peile sin canseach ar Arsene Shastan. Roiach das a géad gan sin agus í sin smachtaí agus siúlt ige Arsene Shastan. Mar sin an bhearna agus tí cín méad í ríist ag chun déan Louth. Agus well donoi le chead cholína fut an Louth an cheannas Dairbhe Cliath agus dá céanna Leathcheannais cartaí na tíide céanna ní tá sé tí cín chun cín tá go má glenn ríist agus tá sé grútal na kick naach tá Berta go chun tusa má Christa passion praban sí fi ró tá ferta bhí stud a cuppa duine seo ag chun déan Louth tá rionna buntáiste acu ceann sé ag McDonald ceann sin bhí ceann sin don séireach bhí réitir éis rá go kick acu agus kicks here Eletón go chun déan Louth. An chéadúr cheapang mar se dá chead a chúí chun cín. Agus se da fearnaí bhúine ar dia sna Gillespie ceapan tá thug san ceann seo. Stíl difriú leige le McDonald. Chun tora céanna Arsene Shastan. Agus scóraí cinúnach an tamarfáil go chun déan Louth. Should sauce does point to glyph Canish line of Leathcheannais cartia on V agus leads Eamon Armstrong is out so far and go to for an Fergal real fill it easter go hard in Henry if you had a ban another should that cool ball of Cliath Treanála Lodge in the region fair block Cliath cast a team pull and is a rater shall stop an iron you should brand bell agus well a region a gordu is a gordu She mashed Queen who baited kicks here shall hold goal. Gillespie. Just score half into the night of Cluiche. We're TV leaner got Shagol Shear. As well, good shot and fair Susan there. And touch the Greek. Should I can stick it to pull to force again. Tá sí bheith Tharbheith cinneach. Tá sí sinna taistil ach tá sí na fríidir yes. Mar sin bhfuil freagra blá Cliath. De is sé. Agus ar mo chlogúil se bhfuil 8 na caite. Ina chlog unseo. Ceann sin nach breannar láid an na Greek sé fáte ar eis acu agus fáte i Grimes Murphy. Cahan Lúnis Brabach Juantas shot, which had non tá should non Brabach Juantas. Agus Dorian English Ganchin. Agus tá sé gascar tar fád as a dacrach ag blá Cliath. Kick na machach le fair to go full body blá Cliath. Aaron Lee tá sé gal kick all good steadem. Agus on the tilton shot blá Cliath tá. Sinna 9 taki mach. And the Ranile Clor na tá an TV le go fork. If the news ag taki startel in Clark. As Cushtan Knocka. Cíne go sé mar sin. Agus an forca brandú fós go má. Timppla barta sé flochta. Isce choláteach. Rís Lennon go fugus sús fug sé an talí níor fugta réitor. Beidir gon an fel cáit aige. Tá sí fáte leis blá Cliath. Scór tá blá Cliath seo. Agus blá Cliath sé an unsaí. Quigley gyrn conscious a chasa stach shin score gloats ar fad a Quigley a she shin hall in your fad agus Tomishi gab go she team mo and V shot team mo
score ag fear cilme chod the Craobh. Well, dólam se ceapain ó Táig McDonald a géile siúd an tíomh le tuairt faoi. Mas sin score a bhí tastal ó Áth Cliath. Agus tan fellile leis go fáil. Agus well, fear an lú a chur stop le fear Áth Cliath héis go rúise mark mar sin kick sír tánach. Tíh sin níos déascach mar tá fear le dála Áth Cliath. sé cuiglia. Fecin mud cool an seo. Quickly, Tarrant tunnel. Bhí sé héisisin scóirte nach cháil. Tá sé de brag go mór Áth Cliath. Is cuma lo mai lo na scóir na amsú, agus í sin pulti go hard, tá sí tóiste go deasa quickly. Agus in Euro dimi start a gárchlos mar sin caitha cúil bod an lú Euro de álacht tá bhearn na Leidí. Fragra má Áth Cliath. Na cheappa for couple second an sin gro chun an lú beidir I géalú. Sin fair níomh muidig cúigrach a bit a bhúdan an seo I fáte. Tá sé Gadam Magleski fearlas níomh muide ardia denta go deas costa go deas aige. Ó gramú láideach gramú fearlsa agus Craobh ag fear Áth Cliath. Agus Áth Cliath rionsí. Paul Reynolds hand an na colossus glufa shot. Agus kicks here grútse. Agus well, Máirt sé bnan an fork sé Máirt sé bnan. Fáidir sin test neil flochta sé fátinis. Agus bhfuil níe dúnaisteach ar na seo agus bhháisteach dúnaisteach ar. Agus an réitear bhfuil cant le muir tíblíne. Sásta go agus chaá an réitear bhfuil an job denta ag dí seo. Cant sé na himúí go minic is na cinealach ní sé an réitear chana. Slánaí fear Áth Cliath agus kick sír. Chun dé lú. Sí fátin seo James Maguire. Maguire bhil chun cín tá spásanis mar ní Áth Cliath sucraí agus sunk sa dream. An sin cin is éas go bhí le déanana gan trúna aige agus Stephen Hickey fear Leinster. Yamaka tí go sé fell all leis. Agus seansaigh Tony McDonald. Ceann seo thógáil. Agus fear an ngéil. Gur srún an lú chun cín an tam seo ríist. Peile sin ceann seo thógáil. Sí sin casta ag Tony sí sin toist ag a thar an test an scór. Se an chríneis le kick na sira. Agus me cíns go mín seo Áth Cliath an seo agus món Treanála difricht. Món Treanála agus món clufa Leathcheannais chuig go Leinster. Sin bhean oscail sa ríis go tí chuirí náide dó ag láide ní. Agus sin briste ag leid an lú agus anta go deas acu. Se dá Lennon hol chun cín. Pasal deas an seo déach siad scór amsú. Chris Murphy slánaín sí way. Agus kick sirvéis an go dtí chun lú. Agus well, an féidir le an lú scór sin amsú, mar is ceap mar sin an ceann amsún seo. Agus ceann éascin seo. Bhí ceap mar sin an ceann seo. Chud ar an tastan a sin dintaige. Chug sé seans ach an ceann sin ar an tastan. Sin na scóirnaí tíocht níos éascaig chun é lú. Feiceann anadí taisteach go Áth Cliath. Tá fiche tír a fágáil. Fiche tír lista ach cans na chaiste típa céad taí isteach fé ceart annach feic mulín. Ach kick amach a tógáil Áth Cliath. Caiisiad cúpla kick sír go kick amach rúta sin grúta Hickey. Agus an Craobh agus well réitear.
Rára céanna agus níl chun é lú a fól an sin. Sé dinta cúplú acu. Bhí an dahartí tá isteach ar borc. Agus Quigley a ghil tí mugan stúa. Agus Quigley i ríist leis an bhhartaí an ríist. Agus bloc Lia Harnta leis i glufa ríist le gá cholín. Sé gurí hosú híomh na bh deis agus í chasaisteach. Quigley a casa ó tí sin gear. Ó tí sin sa gúil. Ó níl. Agus déta sí bheiste sa gúil. Ar lá parc bhlá Lia flab sí ró. Nach níor hanga se leis. Agus bhain dín an cúil agus nín scór fáte go. Sé James McCormack a bhí stuhan. Tá sí dachar í bheas an fel san éir an tamseach. Just scór cinnach a bheith hanga bhlá Cliath. Mar tá sé náid is tíd ag náid an í. Bise agus in ní mér tíblína cínsa cumain tá te chal an fellach aisteach. Agus má tíadach le bailla. Tíad an dóir leis seo. Ché scór na eile cinnach sí forte leis ag an lún seo. Nes mór díadach. Cosins bháid an ag fear Blá Cliath. Tití McCormack a tamsin. Scónis tastal Blá Cliath. Rin na buntáiste acu. Sí fáit an troi Cherry McMorrow agus tóca sein kick sír. An na díile tíataisteach an seo go Blá Cliath ceapain. Brisún rial beidir. Agus tá Darver chuin seis chun cín. Réit so níor sé cínsa níor muid lína breanach an éid. Agus bhfuil níos ha Cluiche Leathcheannais an lú agus bhfuil cínta siad. Gur an rialte biste mar sin scórbog trúna mar seo. Agus kick sír capintán agus in cheartta réite mar níor sin éon turas. Mar sin kick sír tán. Well, sin cur cinnach a ben cinnach sin is na rialach sin cinnach a gá bhéanam itir gur láir sin muir tíbhealach freisinach an dábhéir sásta go má cinne sína. Peile leis sé chun é lú, tá siad cheadach úlaíoch an cín agus is tan réitir bhil teasta go muir tíbhlín eile. Joe Quigley bacach agus a bhil is Joe Peile. Sé deisiam sa brandú cimméad numa tá fácaí sa glufa seo. Agus Máirt níl sé cínta. Agus cafarsteach a Peile. Agus bhfuil sí fáte leis, tá sí fáte leis. Ag an lú agus a Spórt an seoig Lennon. Lennon a casa, siar hainseach. Gillespie agus chun den luach an ceann sin tá Darver go chuine Sean Callan captain na fórne. Agus sé James Maguire. Sí fáte leis aige tá. Agus Maguire cear casaisteach chuil an scór am siú as seo ach sé seo go má agus tá sí sin go má an sastal Maguire. Agus brat bháin is chun de lúta. Mí súsnéir go ceáil sin bheitú ach misneach an brat go súsnéir íce mar seo. Ach éis scór mar sin scór má chúg chúlaí mar sin is na fórne. Fáte an tamsin lá na parc agus tá lú grúcht an na brisechaí. Pierce Grimes Murphy. Dal tits na fellaway. Siar tá se ghil agus féidir go gortú carascóis agus tá ceapain. Siar haint chun den lú. Cína Máirt siar a fád einseach fád Conor McGinty.
Múnis a ghil gear, ní léon rá an tíb seo mar go McDonald ar Tálach. Blach Leahan an Ashtú Shellevá níl. Micheál Reid,Chtí Cárthach Reid, sí fáte Ashtú Blach Leahan. Agus tain Luca Boyle, sí sa bell, agus kick ar fáte Luca Boyle. Agus tá Paddy Kelly tí stúr ó mecin se, inis tugann se róa. Kelly in a seolchan cín. Kelly tuisiú ceapain, Quigley in seo. Fel cáilte Quigley. Agus Quigley in a sé héine tuisiú, agus beidir gortú Carrasco Joe Quigley, buile mór bach an ginál. Agus kick slása. An tá méid. Kick slása tuci ag an bhuair tíomhlíne go bhlá clia. An kick sír ceapain ba? Well, yeah. Agus bhfuil deacad agin amach, snas le mise, tá rarc níos agus is mála sin. Scór tastal ó bhlá clia. Counter bulte, isteach tó am an Carnóga. Paddy Kelly gur istamseo up I ceach mar sé Ty McDonald. Agus tá. Agus McDonald, Peile ar all an cumasach tá leis, sí sin léite ag Stephen Hickey. Hier scoilide, gailsca bríon bór bheith. Dúscref bhla Cliath. Agus ag immert le club Fingallion den nói. Gael gyr sy'n glwb sy'n cwrtw sgôr yn eich strwn sio. Fáte aige. Charlie McMorrow. Sheet sees a lore. Ni mwch y cwrs cym ei toki. Agus eich cor cynw noch sy'n Cluiche sio. Agus mwyd ffos da chwlyn yn y ffórne. Ach den chwynst gwr blok Cliath. Colleen o'n kick sir. Agus yn dra ffwynt sy'n siach a sy'n tas y dystrachels. Agus tána caníolach an fácafáil níos diocre. Sí fáte eise Kelly tá Paddy Kelly goibbrú go Craobh gur brúch ar fear lú. Tití fear blach Cliath agus a réitir aga hang se leis bell ar Tala. Agus bhfuil feice Jib Kelly cíile teag an éimerí se Dairbhe I Leathcheannais chuig go láin. Cárthach bheith sásta an obair Craobh agus an obair Harlach Rota agus líor Harlach Rota íce mar seo. Agus an dí déanana agus ceapan go mé Tony McDonald fág apáirt an an obair dinta aige. Se bachach feit taobh sin sinnach na kick na sira, bhí sé rás ar fad. Beidir an gortú sin a Craobh I bhar a 8 a take isteach ceapain. Se bhíochtag iste hána. Check an second kit iste. Ach, an sabatlaí go chundé Louth an fel ag James Maguire. Plus láat agus neirteach go tóci aige. Bhí a fiche dót a take isteach an sin go chundé Louth. Dylan Chevlin. Shellevin is ag blach Cliath gan an scór ní amsú. Paddy Kelly titlí na fellway. Caiise leachtarí. Par cláir sin a scéir an glamú all in ag fear lú. Agus sunk bricks a dream. Agus ní thug sin na fell leis. Agus an lúnis, holchan cín agus trétar sean tuach up, dus cé hócas in ceann seo. Hócas in ceann seo sin ceis mar tá Tony McDonald héis an fág ágal. Agus gurtú cóheilige. Ceapain crash an tuga Pierce Grimes Murphy go réitir. Curtú Cluiche sin tundaí an gistáisna Darver Dorian hosa sé sin sa géad le. Agus mar tá séanú mar sin fós fácaí. Agus seantain seag an tunadí. Dylan Chevlin an ceann seo chud Harrison Saston. Tá díoch take isteach ar a barc. Agus chuireach sé seo. Náid a cúdaigh ar chláir scóir chundé Louth agus beidir leachos sa Leathcheannais. Ach, níl Jaesca. Chevlin rá bula, ach tá sí sinna héamh na bh deise agus preba sí. Mar sin
Block Leath fós agus Grím acu ar a Cluiche. Ach cá siad an scór am siú lúna málanis. Was er voor een vlug voor. Kief doelen mee, Ibron uit zaken de score in de Namshoe. Fel goed Ashley McDonald is Tig Fivu, Fat Ashley Block Leath. Agus tá Block Leath spawn Cree and shot. Paddy Kelly spot echt niet more row get TV shit. See the love of Huka shit. Ach, dat is de snel nu. Fat and shot Block Leath dan Chantro Quigley, Fat Quigley. Put a Isho, Áth Cliath. Agus Joe Quigley with Tasha Strachel, plays a crampa. And chances for the father of Block Leath. Agus ní Zephyr Lloyd. Chulpod and Lou. We're risking Lou, Kirkish, there's my team leader. Get that Focky. Ach, she's Conde Louth and Keen. I guess on the detail take Conde Louth. Jimmer Viley Takish Dachama. She fought and shot James Brady. Block Leath and Unseat. Cash it score all. I guess score all goes do it. Ach, he should late to fought to Ash and Thompson. Cormac Count and he sheer. Mar long Hulach and fell caught to Will Taw. Don't chirp on a shot. She fought to Doherty. To Quigley Teevlish. Doherty to her free. A Hurshan Count in the move. And guess Yapping Gerhitched and Daw stole Hodida. And guess Bede Gvater shot. Nacht today. Mar fin start Chanish. It's cool. Coolly double to score. Only double to Tastel of Block Leath. Caru Con, Captain to could move Block Leath. Second and note to Chunya Lima shot. That's my happy Masha Chunya. I guess I fall in these past it for good to lot of park kick Block Leath. Need a guy to up the score in the amp shoot. But that Graham watching after Titin fell. Tashi Nus Galloch. Angus and Lou, Nish Guy low. Evan is Tucky Star. Macleese the Necklace. Oh, Graham Wall and Tinta. Like Stephen Hickinshin. Oh, yeah, I didn't have ball. The Luke gear shell of a Hunyach, Breathnach Cárthach of Máirt in Ionad. Agus tá kicks here good to come. Keile Martin, agus ní ven Zephyr. Martin is Curtu Cluiche. Agus Cárthach rates her. Cárthach rates at the Harvard and Weeklet. Agus the chap ma vi Áth Cluiche all. Catu for goal. Counter pulte counter to Maguire. Agus what Prabashi Shin. Prabashi Os Kinbert. Agus Rish Block Leath Tiat Amach. Agus Paddy Kelly. Kelly le kick pass. Smachtig Dylan Kettle. Kettle gespast and try Block Leath. Cash it's going the shoot. Cormac of the Irish and Shell of a Hunyach. She forced like Block Leath. That Kelly Salor my different try. Spórt Joy Block Leath agus Tashi Shin Harn Saston agus he fought for Yida Gluco Boyle mar sin Chede Cholina in the Fornia agus Ranu at Fos and Ymertanian shot agus well be ambition ma in Chede Chol score ma vin Chede Chol score ni vesan kimet numet am Kuti Gorti vesan Tassan Quill on Lou, Chede Chol Keen, a fell it each Block Leath. Agus Cahan Lou Shell of Chunyal Chui Keens, Mata Guidi Low. Top Block Leath, try go Boston shot. Mitchell. Shottig Dylan Clark, Contra Cunter to Bishashi. Agus Bates and Bishashi. Oh, someone did to Agus on someone did to Berkichin. Agus Yappa Paddy Kelly vi Gerter free Vishy Soval a goal about it Agus baited go bin an Soval Chunyach Conde Lou Grieve line the shot Block Leath Gira Holchen Keen at Canchin a Prabas Ross a ton Tinta Gamag Maxista
Císol Shees, Achnianis and Shelva Hunyal, Flickbeg Matista, Breathnach Binan, Craobh Cart, McMorrow, Quigley, top law, Cliath, Máirt, Tunta, Taco, Tíocht, and Tamsha. Agus is smachtig das. Ionad Chead Choulín. Fáte Quigley-nish, will Joe on Ciona Lamshoe. Ger Spórt, that's not that sure him pull it. Petita Chishinamach all over Ryan Mitchell. It's Kettle again and Shell of Hunyal, Cunny Egg Block Cliath. Zach the fella Kelfid Stodge made. Dina Tatim Puller and Concha Fáte Block Cliath at Tila Washti. Chead Choulín Atrub. Oh, near Smock Focolte. Is a failure to Lou and near the Hunyal, he fades it. Agus Tasha Don kicks here up to Agus Bede, a bit on Jaeger Ordi. So Joe Quigley, Agus Crampa Fos Grasso. Shin Bede Fagavek with Kinter, final Chincher. Block Cliath, Hunt, Siachanuma Kate. Chead Choulín Atrub. Agus kicks here, Groot Sagan Lou. Can Scoopy Toki Egan Lou. Speaks a bit on Mo Sartak up, Holochan Keen. Come on, Christos did come off. Fair block Cliath Keen to Schlaunu Stach. Because the 8-0 kicks Tivlina ton. You feel that Schlaunu Stach low a bit, low Fluchten, low Tidham. Ish. Conor McClista. That's the Gormahet. Zackrach, yeah, Conde Lou, Smach the Hunyal at the bell. So Nubat Ridernoch shot. Agus kicks here at Egg Block Cliath. Ashin Tentagma, Nishun on Keith do Leru the Keen to shot, Conde Lou. Grinds Murphy, Taivriach Jacob. Oh, Chef Koltakub. Agus upper wide into Chinnig Hickey. Shada Kelly. Tivlish, fair TV state, yet a score of Egg Block Cliath. 90 no, type kicks here up, Marshin. Shansa Cup. And score to Dash could see Finse. Well, a Dohan Amaku. Agus Paddy Kelly. Agus McKean go for Kesh the rate survey to Joshua Joe Quigley. Well, not the card, they'll not it. Taron Numad Kate. Agus Quigley. A totter shoe. Cliff him again. Agus feckin' of the Canela Hatan. Few on kick marsh on Yin got. Conchin, Imi Harnsas, don't they get forget a toe. Marshin, see Choulín Atrub, not the carriage, not the Hinyag. Kimme down with Tafaki. Shinikesh. Failed to near more on Gam. Cárthach Honma Galia Kate. Agus well Leathcheannais was for Peile at a light. Is block clear. Rod Keen Taibru will fella Cunid she egg Conde Lou. Agus kick Slassa. Zackrach Lou or dog. Tony McDonald, you're right, a little bit of Shell of a Hunyal. She fought it Ashik with Tom shot. She fought it Ashik Block Cliath each, to kicks here, Block Cliath. A Cárthach Block Cliath is cool eyebrow. You didn't row up, Captain. A cool eyebrow. Probably should cup a chance, never fair to up. Fell calls the cup. Kicks here, Groots it. Agus what? Dirk Jetter for the Cliath of his hand and shot. Block Cliath, Ionad Unsi, caution, cool eyebrow. Need to go Rama. Talk kicks here, go to Galon, fully. Agus kicks here, Vesan, Nish. And Rater out. But kicks here at on. Timul, Gunina Cárthach Cuig. He don't go shot not to feel off winter shot. Tatsinu mat. Agus Cárthach second, Gamchu to Gertie Katze. As much as Cluiche took a Gyor. Agus a Shinistach, yeah, Tentagamaku. Came out top to the number 10. Beckham Lynn, Brady. And the umbrellas are fought to Malach. She's a going out. Fought to McMorrow, conscious us in there. You bet she should create a Cárthach. As he fought to Will and Conde Lou. Fair Lou and Tala. August kicks here.
go chunda Lou. Agus well tá Leathcheannais on Lou a gimpiad réit arnis agus sin hé. Agus tá chunda Lou Ash a Cluiche Canis chug go láin faoi fiche gon Darver as a chéile ach a léad go Treanála Peile an dó in na bhla mar bhí se Harbh dachar ach le bheith féilt an Lou fuair siad na scóirnear hasasa se chéad bloc Cliath Ash ach siad an Lou a bheits a Cluiche Canis chug go láin a scóir dearnach chunda Lou ná de Cárthach bloc Cliath ná de Híneach. Agus Luke Gerald tíbh stit a fear tíbh stiro bí ceap scóir tre bloc Cliath agus tá an chéad scór ag Luke Boyle. Se dan ébrú a scóir eile, bit mar se cuiinú ar chúil eile. Ceann sin fáite, ar an sasan ag Luke Boyle a ríist. Peile fáte ag trí cín ag bloc Cliath. Amsúil Quigley fós a gimocht. Bí ceap mar scóir Quigley, bí se Crane, tá se Crane. Agus bhfuil bhearna sin go chunú mai déganis. Scór ionta fórne ag lead an Lou. Lán le Lewis. Agus in ceann sin críochtaí ag Pierce Murphy. Murphy. Cahan Lúnis. Brabach Wantas seo, ó siad ná tá siad ná Brabach Wantas. Agus Dorian ag ceann sin. Asiste ó siad an scór am siú as seo ach se seo go má. Agus tuisí sin go má an sastal ag Maguire. Agus Bratawa. Quigley, fáte Quigley. Bhfuil se ísio ach ar Clé. Clé agus tuisí sin ar an sastal. Agus í fáte faoiad ag Luke Boyle. Mar sin cheadach cholína in na fórne.